abengi po kaya kayo kaluguran kong kapatid kang Kristo. Pasibayo mititipon tamo, kening kapag masosya na ning banal ay Eukaristiyo. Kapamilatan daring panalangin at kanto, makyabe tamo king balang metong, ban agawa tayong makabaldugan iting kapag masosyan. Iyabe talo kareng panalangin tamo deng, kapasalamatan dari, Barangay San Vicente, Ladies of Charity, Raming Mel Jimenez and family, Brian Maxwell Briel Samson, Max Lita Kabi, Liza Baluyot and family, Arnel Jane Cuyugan and family, Henry Josie Sampang and family, Jimmy Magtira, Tess Kapati and family, Ofelia Gorospe and family, Jessie Ellen Dizon and family, Roman Quizon and family, Leah Vital and family, Joyce Salas and family, Annabel Aris Supan and family, Jack Maniti and family, Marivic Arberata and family, Beth Dizon and family, Roberto Maylin Roque and family, Romeo May Bautista and family, Merly Macabali and family, Wela Tolentino and family, Jeronimo Giao and family, Luz Paul Gonzalez and family, Lito Birut Flores and family, Lolita Flores and family, Jocelyn Lacson and family, Apong Luding Guarin and family, Nestor Gloria Sarmiento and family, June Faye CJ Ganya, Rolly Nancy Yumul and family, para keng kayadwanan dari, Mayor Teddy Tumang and family, Rachel Michael Paul Marie and Gabriel Marie, Juliet Tayag, Marites Lising, Lani Alegria, The Samson Studio, Ian Katrina Jane Ordonio, Myla Faye Baluyot, Jewel Gonzalez, Nel Gonzalez, Francisca Garcia, Teresa Macabali, Christine Raquel Cuyugan, Raymond Jonalyn Pascual, Ofelia Malonzo, Frances Luis Calbang, Crizia Calbang, Lee Kapati for safe travel, Arwin Tiglao, Jennifer Vergara, Alfred Alam, Janiel J. Vergara, Jalen Kin Vergara, Delia Sampang, Jomar Macabali, Nelson Santos, Allen James Roque, Princess Gorospe, Michael John Bautista, Nicole Dizon, Jewel Gonzalez, Benelito Gonzalez, Aldrich Simeon, Earl Patrick Fernandez, Vince Vanessa Jean Montano, ing magmasusi king Karelang Aldo Kebaytan, Angelica Mariano, at para kareng kaladwa dari, Alfredo Alejandra Ligaya Gomez, Renante Gomez, Maria Torno, Bernardina Quizon, Luis Badribadora Jimenez, Magno Catalina Supan, Gloria Maniago, Francisco Tayag, Policarpio Andrea Jun Tayag, Elisa Onofre, Atelano Oliva Jesus Atienza, Antonio Leonicia Atienza, Edwin Gonzalez, Jose Senior and Junior Magtira, Dominga Jerry Magtira, Nicolas Juanita Cunan, Rosalina Sampang, Adelaida Malonzo, Francis Calbang, Angelo Cuyugan, Letty Cabral, Adela Zapanta. Para kareng kaladwa king Purgatorio, Generoso Gorospe, Zarcy Vital, Lilibeth Salas, Leopoldo Salita,
Candido Marieta Quizon, Pedro Natividad Rizal Martinez, Wilson Martinez, Daphne Rain Canilo, Amira Quezaya, Edgar Catherine Lising, Federico Elisa Amain, Eduardo Martinez, Ignacio Filipinas, Noel Macabali, Reynerio Llanera, Gregorio and Marcela Macabali, Danilo Macabali, Aldwin Giao, Rosalina Gonzalez, Roger Maniti, John Emmanuel Montano, Maricris Donarber, Gloria Deirit, Jesus Bautista, Florentino Bondok, Ruben Gonzalez, Loriana Peña, Prudencio Concordia Maniti, abe-abe tamong nganing mamuge kang Kristo, kapamilatan ning kayang pari, at makyabe king pamagkanto, king pamuklat adalit. Anting metong nga pamilya makatipon tamo po ni King Lagyo ning iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginutamong Hesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At kaya ko ang timurin. Mayop abengi po kay katamungan, kanito pong kaorasan o metane pong pagmasosyan ing kaduwang aldo, ning kay katamong pamagsadya, para king kafiesta na ning pamipahayag ning Ginoo. At ban mas karapat dapat tamo pong tanggap kaniting maulang misteryo. Amin ang tala pa mo,
rin kay katamong kasalanan at manyawad tamong kapatawaran, arapanan ni nga pong Ginoo. Iyagkas tamo pong yening miyagnanagnan ing kapanisyan, aminan ko King Dios ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatid, ing mi kasala kumbina, king pamisip, pamangamano, ang pampamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan ko, kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigap po ko kang nuan ang Mariang Kapilamang Virhen, karing sablang ang helang pong banal, at kaya kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. O ginuing sablan ng pamagsani king kabanalan, agagampanan mi kaniting kwaresma, isadya nala puso ring sablamong talasuyo, bantang gapandala, kambening dalise pilubluban, ding misteryo ning pangakabus, at layon dang ipamalitang matula ing pamangabos mo. Itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King mitmong kasalpantayanan at malalam a kapanaligan, makiramdam tamong yeni king amano ning Diyos. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Binalik na ako niting tao, ketang pasbuldalan, apalub king templo. Ikit ko ka rin, king ating danum, amamagos, iba't king sibol, lalam ning pasbuldalan, papunta king dane aslagan. Nung nuya makayarap ing templo. Manibat ing agos, king dane mauli, nang dake ning templo, lagpos king dane mauli, ning altar. Kay ba't nanita, linwal na ko, niting lalaki, king pasbuldalan, dane norti, at linibot ketang pasbuldalan, ang makayarap king aslagan. Karin ating metong asibol, amamagos, manibat ketang dane mauli, ning pasbuldalan. Tinaglos kami, ketang dane aslagan, at ketang panyukad at atalnan na, sino kadyang, 5 dalan at 60 yarda, papunta aslagan. Kay ba't nanita, dinulong kami, king danum, hanggang bukong-bukong king lalam. Sino kadyang pasibayo, 5 dalan at 60 yarda, at ang gana karingtod ko,
ing danum. Sino kadnena namang 560 yardang pababa at ang gana king awakan ko ing danum. Sino kadya pang 560 yarda at milalo na king kalalaming danum at ena ko makadalakit nung ena mo king kapamilatan ning pang mga we. Ngana kanako, anak ning tao, paka tanda na mo iti. Kay ba't nanito, binalik na ako king pampang ning ilog, at anyang miras na ako karin, ikit ko la ring dakala tanaman, king misusumangit ning pampang. Ngana kanako, mamagos ing danumayti, papunta king dane aslagan, angga king dagat tamete. Mila ko na kanita kalat ing danum, karas na king dagat amete. Numang lugal miras ing agos, mi kami yalawang uring animal at asan. Uling mila ko na ing kalat ning danum. Ila ko na ning agos ing kalat na ning danum, ning dagat amete. At numan miras, mi kaating biye. Tumubula king mingat banang pampang, ding mayayalawang tanaman na mamunga. Ela malanat abulong, at ela milakobonga. Etok ng ingkarelang pamamunga, uling magos karela, ing danum amanibat king templo. Maging pamangan la, ding bungara, at maging panulo la, ring bulong da, karing masakit. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing Ginong mayupaya at syulibutad tamo. Ing Diyos ng Akob, yain santungan tamo. Ing Ginong mayupaya at syulibutad tamo, ing Diyos ng Hakob, yang santungan tamo. Ing Diyos, yan santungan tamo at sikanan. Makasadyayang sumaw, king oras ning kalig-kaligan. Inyaya tamo sukat mitatakutan. Agyang ding bundok, manabulaman, king kalaman lalaman. Ing Ginong mayupaya at syulibutad tamo, ing Diyos ng Hakob, yang santungan tamo. At ingilog, amamagos babietula, king syudad ning Diyos. King banal as tuknangan, ning kakatas-katasan. At yung Diyos, libutad ning syudad, inya masintang, ing kapilan paman. Sa korwania ning Diyos, panyatang ning abak amaranon. Ing Ginong mayupaya at syulibutad tamo, ing Diyos ng Hakob, yang santungan tamo. Ing Ginong mayupaya at syulibutad tamo, ing Diyos ng Akob, yang santungan tamo. Meko keni, pagumasdan nyo rin dapat ning Ginoo. Makapagmulala, indepat na, keti king yato. Ing Ginong mayupaya at syulibutad tamo, ing Diyos ng Hakob, yang santungan tamo. Parangalan tayo po nga ni ing mayap a balita. Sabik kong manayo king Ginoo, uling panaligan ko itang penga ko no. Ing lugod no alang kupas, at parati yang makasadyang magligtas.
Inginu mantabeya kaya kayo. At kako ang timurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya kako o Ginu. Kay ba't nanita, mika piyesta laring Hudyo at mintaya Jerusalem, hi Jesus. Karin lele na ning pasbul ding tupa, ating sibul aking salitang Hebreo, mayayaw siyang Betsata. Ating niyang 5 balkon. Dakala makakirang masakit kareting balkon, bulag, pile, at paralitiko. Paninayan danggalo ing danum, uling ating oras ay ing metong anghel na ning Ginu, durulungya at gagalona ing danum. Ing mumunang midulong kaybat ng megaloning danum, kumayap ya king nanumang sakit apanamdamana. Karin ating metong alalaking at lunang pulot 8 banwang masakit. Ikit na Jesus at balo na king maluat na masakit iting lalaki. Kitnane, bisakang kumayap, meki batya ing lalaki. Ginu, alapong midala kanako king sibul potang gagaloing danom, at kabang papunta ko pamo, atinang mekadulong makauna kanako. Nga ng Jesus kaya, talakad ka, ibuat me ing pagkeran mo at lumakad ka. Kanita mo rin, kinayapya ing lalaki, binuat ne ing pagkera na at linakadya. Aldoning Sabath kanita, inya sinabi ra ding Hudyo king lalaking kinayap, aldoning Sabath ngeni at labag king kautusan ing ibuat me ing pagkeran mo. Dapot pekibat na karela, ing taong pepakayap ka na ako, ya ing sinabi ka na akong ibuat me ing pagkeran mo at lumakad ka. Kitnande, nino ing taong sinabi kaya ka king ibuat me ing pagkeran mo at lumakad ka? Dapot enabalo nung nino itang pepakayap kaya, uling mekone Jesus at uling dakalataw king lugal layta. Kaybat naniti, atagpuaning Jesus king templo at sinabi na kaya, lawan mo, mayap na ka, na kami kakasalang pasibayo, magkang lalo pang marawak, ing dugpakeka. Mekoying lalaki at sinabi na karing Hudyo, king ing pepakayap kaya, ya Jesus. Uli na niti, pegumpisan ding ligalig ding Hudyo Jesus, uling depat na iti, king Aldo ning Sabath. Kapatad, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kako o Kristo. Mayap, bengi po kay katamongan. Mitutundo na ko po ata. Pakigritala pa pong maya pa bengi rin kay katamong kalele. Bayo po ing sabla, buri kaya mo pong pakilala ing kanakong sarili. Ako po Father Christian Kier Talyerin. Mas kilala po king aus dang among CK. At metong ko po karing anam abayong orden apari ning kakatamong Archdiocese. I was just ordained last June 20, 2025. So bagong-bagong pari po na po. At mi talaga ko anting
chaplain na ning University of the Assumption. At ako pumigaga na ka, kaya man po kasing galing magumilya, kaya kayong kura paroko, Father Paul, palagi ako naman po, mas masanting ko kaya na mamiro ko mo pumong at supalaya mo. King kaya katamo pong bienong pansinan yo po kano, minsan akit mo, nabala mo, manaliwa ing kaya katamong sitwasyon. Bala mo, paulit-ulit na mo ing malalyari king sarili. Paulit-ulit a problema, parehong sakit, a panamdaman, paninamong ating kapag subukan ang popang kasakitan. Kalupa na mo, ring kapara tamong maluwat ng maninton obra na ang ganaking kasalukuyan, maninton lapamurin. Kalupa na mo, ring bansang kanita pa migigera, ang ganaking kasalukuyan, magugulo, lapamurin. Kalupa mekad, ding sarili yo pong pamilya, ang maluwat ng ating epamikaintindihan, at ang ganaking kasalukuyan, pate-pate, lapamurin. Kalupa, ding taong maluwat ng ating sugat, king puso, nasaktan, iniwan, pinabayaan, aray ko. At ang ganang ngening kasalukuyan, manasakit at manamdaman, lapamurin nung lalawan yu. Dakal pa mikatagon king bieta mo na bala mo, manaliwa ing katamong sitwasyon. Pakilawe po, din kaya kayong kalele. Sige po, lawen nyo po rin kaleleyo. Ingitsura po kayang ayan, itsura ya pong maluwat ng ating panamdaman king biye, yes or no? At po tang makanyan po, ing kakatamong sitwasyon, we cannot help but say, makanini namu siguro talaga, ing kanakong pamibiyebye, amen. Makanyan namo, ing kakatamong pakibat at sasabyan, potang daralan la, ring miyayaliwang kapag subukan, king kekatamong pamibiyebye. And dear friends, this is also what happened in the gospel for today. Nung pekiramdaman niyo po, king Ebanghelyo, dimdam tayo, ing kwento na po ning metong alalaki. 38 years na po kanong masakit. 38 years neng manenaya, ban kumayap. 38 long years neng mamag-asa. Inyapin iting lalaki at supukan no king lele ning danom ning betsata. Nung nuka rin panwalandang kakayapya ing mumunang o ninumang mumunang makatapak king pamaggalo na ning danom. Dapat ing problema, alaya pong kasawop itang lalaking 38 years nang masakit. Balang susubukan na po kanong makalub at makatapak kanitang danom, atin pa ne makauna. Kaya para bang ang buhay po niya ay puro na lamang paghihintay at puro pagkadismaya na lamang. Misa na yaldo, mipadalan niya po kano ang ginutamong Hesukristo at kitnane nga na pong mengutang Jesus kaya bisa kang kumayap. Nano mo po kaya ing pakibat king palageyo ing biniyan ng Jesus. Mekad, ing obvious asagot, nitang maluwat ng masakit apining bisaya pong kumayap. Dapat, ala pong taong midadala kaya kanitang sibol. Nya mesane nemo king biye arapana, king sakit apanamdaman, at king kapanayan amilalakon na king kayang pamibiyebye. Pero Jesus, nga na pong mengamano kaya, talakad ka at ibuwat me ing pagkeran mo at lumakad ka. So what does this mean for us today? Nano po, ing burinang lakwan ng ginutamong Hesukristo, king balang metong kekatamo. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita, apin po ini. Potang deta nga ng Jesus, ing bieta mo, ing biye mo, na numan ing kabilyan, ing kasakitan, at ing kapagsubukan, akekang daralanan, siguradong kanawan keka, kamtan mo, king kekang pamibiyebye. Mga kapatid,
hindi po palaging huli o hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago kapag dumating si Jesus sa ating buhay. Ano ang kailangan natin? Ing kailangan tamo, apin, ing magtiwala tamong pane, king agyunang papalyaryan, ni nga pong Ginu, king kekatamong pamibiyebye. Minsan po kasi, nung lalawan niyo, pakiramdam tamo, as nakatamo kalambat manenaya, karing bageng panalangin tamo, karing bageng anyawaran tamo, kalupa ning solusyon panayan, kilub ning problema king pamilya, sugat king puso, miyayaliwang kainan king kekatamong biye, miyayaliwa namo ring kasalanan, aarapan tamo, nabala ala ng masanting amalyari pa. At potang makanyan, ing kekatamong sitwasyon, neng minsan, nano, ing panamdaman tamo. Happening, milalakota na kapanayan, mangay na ing kekatamong pilubluban, at ing peka masakit, pati ing kalawat at talantamo, kingapong Ginu, tatabili, tana. Kalupanamo po, ning metong akarnasan, inyang seminarista ko pa, nepo, palagi kong kukutang kingapong Ginu, why do you keep on calling me? At susundo mong ausan mo ko, kaniting biye pa magpari, at kay ba't miyayaliwang problema, miyayaliwang kapagsubukan, ingarapan ko, king kanakong pamibiyebye, problema lalo na, king ke kaming pamilya. Why do you keep on calling me, at susundo mong ausan, kaniting biye, pamagpari. But the gospel for today teaches us na kung patuloy nating papapasukin si Jesus sa buhay natin, sa gitna man ng mga pagsubok, may kakayahan siyang baguhin kahit ang sitwasyong akala natin ay wala ng pag-asa. Kung patuloy lang nating papapasukin si Jesus sa buhay natin, sa gitna man ng iba't ibang pagsubok sa buhay, may kakayahan siyang baguhin kahit na ang sitwasyon na akala natin ay wala na pong pag-asa. Kaniti pong Aldo, lalo na kaniting panahon na ning Kwaresma, baka may bahagi ka rin ng buhay mo na parang 38 years nang naghihintay, na para bang hindi gumagalaw, parang wala nang pag-asa, parang wala nang saysay pa. At nung kutna na ko pong Jesus, nung bisa ko pong kumayap, ring bageng panamdaman mo king biye, nano mo po kaya ing ipakibat you. Bisa kayo pong kumayap, yes or no? Bisa ko pong mibayo biye, lalo na nung magkakasakit ka king biye, yes or no? So nung awa, ing pakibat yu kareting kutang, kailangan yu mo naman pong talakad, kalupa na niting 38 years ng masakit. Talakad, iba't king kapagsubukan. Talakad, iba't king kasalanan. Tumayo mula sa kawalan ng pag-asa. Tumayo at maglakad muli kasama ang Diyos. Dahil kapag si Jesus ang kumilos sa ating buhay, kahit gaano po katagal ang paghihintay, may bagong simula na ibinibigay sa atin ang ating Panginoon. Amen. Inya pakisabi po, karingke kayong kalele, kapatad, inya po salita, mabulok ya puwasbok na po. Sabihan tamo po karing kalele, tam kapatad, magtiwala kang pane, kingapong Ginu. So dear brothers and sisters in Christ, simply mo po ing panagkat ning ebanghelyo kay katamo. Apin ning ibyeta mo, ing buuta mong kasalpantayanan kingapong Ginu. Kaniting kaorasan, sabi ko pin, pagmasusyan taya naman ing kaduwangaldo ning kay katamong pamagsadya para king kafiestan ning anunsasyon at pangakagli ning Ginu king sepupunan ning nuwan a Birhen Maria. Tandaan tamo po, iting misteryong iti atin yang importansya ne po king kakatamong biye anting
Kristiyano. Uling itiya po, ing memuklat king pasbul, para ke katamo, ban milubtamo, karing anggang misteryo ning Kristyanismo. Kalupaning misteryo ning kasakitan at pamanyubli ng mebye Kristo. Ing misteryo ning banal ay Eucharistia at ing mismong misteryo ning Santissima Trinidad. At agyamang nakontroladong Maria ing mi balita kaya at mi bie maragul grasya king biena kapamilata na po ning anunsasyon tinggap ne pamuring Maria ing makapagmulala ng diling titulo. Nano ita, apin niya bilang indu ning kekatamong Ginoo. Kaya naman, mga kapatid, tulad ng lalaking gumaling sa Ebanghelyo, minsan may mga sitwasyon po talaga sa buhay natin ang hindi natin kontrolado. Pero tulad po ni Maria, maaari tayong magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi natin lubos na maunawaan ang lahat. Kaya ngayong araw, hilingin po natin na tulungan niya tayong tumayo muli, maglakad muli, at magtiwala muli sa Diyos. Ban ing kaburian na at ing plano na ning apong ginutamo, ya ing magtagumpe at mag-ari king biyetamo. Iti po sana ing kekatamong pangadyan at pigunaman kaniting kaorasan. Amen. Talakad kayo po. Kakaluguran, balutangan, ing nung alang danum, ing biye maging imposible. Kapamilataning danum, ning binyag, meging templo na katamo, ning banalay espiritu. Manalangin ta keya, para karing sa blatang pamangailangan. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, itugtog mo kaya kami, ing danum, ning grasya mo. Ginoo, itugtog mo kaya kami ing danum ning grasya mo. Para king Iglesia Katolika, pasig na nga ni saning espiritu at magdalayang dibinong biye karing sablang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kami ing danum ning grasya mo. Para karing ministro ning Santa Iglesia, kapamilataning karelang alimbawa, ayagyag no sana ring tao, king metong amalalam abye espiritual. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kami ing danum ning grasya mo. Para karetang mabibiye king espiritu, akwara sanang akit ing kakaluluwanda king biye espiritual, at lumapit la king espiritu ning Diyos, bana pa unlad da ing biye ning karelang kaladwa. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kami ing danum ning grasya mo. Para kaya katangan, ari ng tasa ng pansin, ing ita mo ring mabiye templo ning banalay espiritu, ang magtampatang asa ni king biye ing kaya katamong pangabinyag. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kami ing danum ning grasya mo. Tanggapan na sa ning Diyos, ing kapasalamatan tamo, iyuli no sana king kayarian ng maligaya, rin kapatid tamong may ngayangon na biye, ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kami ing danum ning grasya mo. Geni, adwan tamo po ing sarilitang kapag nasan. Iba mi bayit keke ka anting anak mo, kapamilataning danom at ning banal espiritu. Sumulong ke sana, king ke kaming kasalpantayanan, at ay biyemi ke ka ing kapurian at ligaya. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo po nga ni ing dalit para king pamagsadya karing ayin.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap ya arapaning Dios, ibang lubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. Kingi kapurihan po ni kaligaya ning lagyuno. Kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, ika mo naman ing minye kareting yayampang mikeka. Papalyarian mo lasanang maging kasaupan king kainan mi, at ibungara sana ke kami, ing kapaldanan ning biye alananga, iriadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo, At kaya ko ang timuri, itas yula ring pusoyo. makatas na lo king Ginoo. Pasalamatan taya ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing purian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man o iba, Diyos a malugod ampong maganaka. Ampat king pamangawat mi king pamangan, buri mo kaming mabiyasang babiya kapasalamatan keka, at ing penitensyang daraptan mi, makapawi king sablang ketasan mi, at makasaw king pagkabiering pakakalulo, at pauli na niti, makapakitulad kaming lalo, king malam alub mo. Ulinita, kambeding mabilang-bilang a anghel, mikakametong kamingan paligaya keka, at king metong mong siwala, ngaming ang pupuri. Ikapin ing banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, ipaniga pumi, itugtugmeng espiritu mo, anti mo yung titi pangambon karetingayin mi, baan pabanala nala, at para kay kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa, ampon kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso ning tinape, dinwang ne iti karing disipulo na, at nga na, kunanye iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, ami daon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan,
kinwane ing kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri, dinuwang ne iti karing disipulo na, at nga na, kunan ye iti kayungan at minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampon na lang hanggang tipan, amibubu para ke kayo, at para karing sablang tao, banketo mi patawaran laring kasalanan, daptan yu iti, anting pamigaga na kayo, kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Maulaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Hinihangining gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing kamatayan ng po ning pamanyubli ng mebye, darawon mi yakeka, iting tinape ning bie, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Ikaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me o iba, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king metoyatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Leo ing kay kaming Papa, i Florentino at Pasiano ring kay kaming Obispo, iamong Paul ing kay kaming Kura Paroko, ding sablang pari ang pondiakono, lalong-lalo na i Reverend Calvin, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye. King pakalulu mo, idala mula, na ding sablang meyangu na bye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bye alananga, ban kambening nuwan na Virhen Maria, induning Dios, kambenang San Jose ng esposo na, kambering nuwan ay apostol, at ding sablang banal, ami biye kalugud-lugud keka, king kekabanding panawun, apurian, ang panapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambenampon kaya, kagom ning banal ay Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Diyos, ibang lubos mayupaya manggaman kingalananga.
ing pakalulo ning Dios alang sukad at ing pamanatbus na alang kupas. Manalangin tamo, antimo nung makananong nakatamong tirong Jesus. Ikabus mo kami, King Sablang Marok o iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan, King panawon mi. Ban King kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, King pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, King Sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabus mi i Hesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nun ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo. Layon meng pamayapan ng ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pumagari, manggaman, kingalanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabe sana kapilan man kay kayo. At kako ang timurin. Matula tayang iyampang ingwaganing kapayapan, King Metong at Metong.
Kaluguran kong kapatad, nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring mayawus king apunan ning kordero.
Manalangin tamo. O Ginoo, pauli ning alanganggang lugod mo, padalisayan mula sana ring pusumi, at ibayo mula king kapamilatana, niting sakramentong babyeking ligaya mo, baming pangayin tuliran uliniti, ing kasaupan mo king kasalukuyan at king paintungol. Itiadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po saguli. Maya pa bengi po kaya katamungan. Ing meni muna pong pari kaya katamo king kaduang aldoning misa novenaryo bilang kapag sadyan king kaduang pulot siyam a fiestang parokya. Kailangan kaya ba pong pakilala? Sinabi na niya po yung lagyo na nanden. So, ya po, bayo ya pa pong pari. Alaya pa pong 1 year at e pa po make anniversary king pangapari na. King kasalukuyan po, ya in University Chaplain ng University of the Assumption, King Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. May ordain niya pong pari inyang June 20, 2025. Karin King St. Joseph the Worker Parish, Poblacion, Florida Blanca, Pampanga. Palakpakan tayo po, Iamong Alden. Ay, alwa po pala. Iamong Christian Care Talyo rin po. Among CK, king kapamilatan na po ning bubuo king Konseho Pastoral ning Parokya ning Pangabait ning Ginoo. Welcome kayo po, King Parish of the Lord's Annunciation. Dakal pong salamat, King Pamananguyo, ban panimunan ing kaduang aldo ning Misa Novenaryo, King daratang a fiestang parokya. Salamat po amo, karing amanong dinakiyo kaya kami, paganaka na magtiwala, King Apong Ginoo at etatabili kayo. Kalupa na po ning sinabi ng amo, paluban tala po ding Marites po. Alwa po, paluban tayo po, ingapong Ginoo kay sarili tamo, at may bangon maglakad kaya na po ning Apong Ginoo. Palakpakan tayo po. Pasalamatan tala naman po ring makatutok a barangay at organization nganing Bengi, ding Barangay San Vicente at ding Ladies of Charity. Salamat mo naman po karingang organization na mag-serve king kaduang aldoning Misa Novenaryo tamo. At bukas po ding makatutok, ilapin po ring Barangay San Miguel at ding Children of Mary Immaculate. Talakad tamo po at ikanta ing himno opisyal ng Kiyakatang Parokya.
Bayo po ing tauling bendisyon, dakala salamat mo naman po kang Father Paul at kang among Kevin para king pamanimbita po kanako, ban kanita ayabayan da kayo po, kaniting pamagsadzayo king daratang akafiestan ning kaya kayo pong parokya. Dakala salamat mo naman po king balang metong at syungay ni Kenny, ban kanita abe-abe tayang pagselebran iting kapag masusyan. Ing ginuman tabe kaya kayo. At kako ang timurin. Idukuyula rin buntokyo at manigapuking bendisyon aning Diyos. O mapamakalulong Diyos, pagkalam mo king ing banal a kapulungan mo, manatili ang makatagulaling keka at parating tatanggap iba't king ganaka mo, karing sablang ikakayap na. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, singib pa, ating anak at ing banal na Espiritu. Amen. Ing misa midaw ne, umetana at parating magtiwala king Diyos. Salamat, King Diyos.